Taba ne, Kitan tayo. Nay, dandani may 1 kilo kakabsat ni 3/4. Nagtaba nga saba. Nagasim man ne, duwa nga imat imang bakat ano may sakmul mo lang. Kinadakil na ati sabang hindi imak ne. Natabtaba pa. Kakabsat nakakita kay kaditi kwanti nakatatidog nga saba. Pati siya kakabsat kita tana lang makakita ti atidog nga saba ti pinagbiag ko. Ay tini naglulumdan ne, nagdadakkel. Kita nyo kakabsat ni tukatakwa, itanchak tinti imak. May isa nga tini guhit na ti kadakti katayag na ati saba. Nadagsin kakabsat ti kwa na, ti klase na. Dik amo no nya nagan na dayto yung ti ati nga mula kakabsat ki kwa, nagapo di abroad nga mula ni inang kinitatang. So tatta, yung okay dang nga kwa nga nagloom, ta nagawid kami mitikiri no, ta no maramanan mi mod, no kasano ti lasa na ti kasto nga klase nga saba. Nadagsin dayto yung kakabsat. Iti may isa nga saba na kakabsat ki, kaslam mo pa nga maibaws. Nagdakil la unay. Tukatakwa, padasin tayo nga kilo no mano ti may nga kilo na ti may nga kwa, may nga saba. Ay tini kakabsat, aji bunga na di kwa, aji may nga po nga saba, nagado ti bunga na kakabsat. Padasin tayo man nga ikilo. No mano ti kilo na ti may isa. Nagtaba ne, Kitan tayo. Nay, dandani may 1 kilo kakabsat ni 3/4. Ay na, nakatabtaba nga saba. Makan ko nga ta, dahito may nga buaw. Ramanan tayuman no kasano tilasa na. Padasin tayuman nga kanin kakabsat. Kitan tayo no maisakmol tayo. Ito gaw tayuman ti mangan, no kasi di kayo makarelax tayo nga mangan. Nakapalti ukis na. Hanga kaya ti may nga ima nga agukes na dagsan. Wow! Kastigayam ni kakabsat, kasla senyorita ti itsura na, ti kulay na. Medyo nakapalti ukis na. Angutin tayo man. Nagbanglo. Kanin tayon. Opo! Hanga umaniting iwat ko kakabsat, kasano nga taday ito yan. Taba nga saba. Nagasim man ne, duwa nga imat imang bakat ano may sakmul mo lang. Oh, katana na makakamandiwa. Tinagatidog kin naglumig nga saba. Games kakabsat. Bitan nyo, nadabtaba pa'y ati kinadakil na ati sabang hindi imak ne. Nadabtaba pa'y nataptaba pa iti sabang, ino ni Cheray, naiapaw. Sakmul tayo man ulit. Nakaya kakabsat nga may subuting iwat. Nakaya. Kailangan kagadin tigid na, tano kwa, makan mo amon. Magsamit kakabsat. Napsuga ka. Kas lang nga maibos ti may isa nga tao. Baka gudwa lang ti makan mo to, burarog kan. So mayamit ati mula ni inang nga kaste nga sabat ako. Nakapabiyag dati ko ati kaste nga klase nga saba. Manmanulang kakabsat ti makapabiyag ti saringit na ti nga saba. Tanaggapo gamin di abroad. Manmano nga makita ti Pilipinas. Ramanan nyo ni kakabsat. Dokter.